pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor berman lakas ni. Hajing Shah ketika jingjia kabarit dan jingjia kaji sepo surok mende po thana atliki parti ki parti kena kasih pat kui pat ki parti chunki pat ki judgment reu then ki po sepo thana ban file FIR dan dalam po thana pade sedang ya kaji paramaki ki ban file FIR but kumjuru ki kumta ki confirm ya ki officer ban po duty po ani po thana then ba officer joki la officer jongi badan ni la patai ki ban file deka FIR no de koi ka party la ready file FIR koi ka party bre long hadu menit ki refuse ban file deka FIR de hadin kita kadon ka altercation ni dai then officer jongi ka bala la please file ki la patai yaki ban file ka FIR ki refuse de hadin pat ki wan bun ki breu ki mo penimla ban yu tip ki kan ki wan sepo pada de steng dot sepo steng ki dot sepo kadba kidang ya kren ya pendek sepo pada ki padon sepo ki thang ya ka kali kadang jika nak nombor pulit pentrek yang tengah FIR wah ni dia ya kam dot kum tang hadu menini dan tang kawai ka FIR bala submit de in fact officer pada ni la ong ki ba pd ban submit deka FIR de hynrei klum submit hadu ta klum submit de na kawai kiliang ki di other side pada kelak submit ke FIR de kam dei kum da ba klum submit klum pada ke FIR de lada don manu submit FIR ki officer jingi ki perbor ni pada ke FIR so nagaling tu pila cases registered they means investigate into as per the section of law would have these people been identified and what was the cause of the incident ki contact I mean the people involved ya kita ngamla ban disclose dan war dan case dan registered ingin sa look into ni la identify katuk ni bat ngamla ban disclose ki kita na keleng jongi baru ki platform ni persan kapla ban kren ya ka jinsuk ban ki piece ni tai bam dei ban dan kano ka clash ni tai baru ki platform ni kren ya kren ba ki disnat ngim ju promote kini ki kai ni klem community ro ba kandang ka jingjia ka bahe men rei data ka jingjia ka barit pa surok rei ngam tip adin bakila shongshit balai bun reu tin no ka poi ka jet ni kyong ru ba kadang ka misuse of force by the CRPF personnel ki persyamat smart ka dia jong ki CRPF ki asal ro ki CRPF then they have every right ban defend it ki have I mind lati ki marki persyang ban smart ki dia jong ki CRPF ki CRP lai kilong innocent kila deputy nang ne ki mod lik phaino sha jakasa la jong te bor ki dang mi nang ne ki asal ki have every right man you dia mail pe no ki ti mi officer jong nang ne na po thanat ki lik bisfai ki to ki CRP ki lai no so how many of them were injured in that case and what were they attempting to snatch was it weapon so far no injury dang ba no injury ki long dong atem ho ki atem ken dang ba attempt for what ban smash ki suloi point that's the recliner officer jongi badan po ki like mi no shbar pe long ban bai no taka jingi ra ban smash ki weapons te tang ta hi salah ketiga pressure ini pressure groups ini kan ngai ke social media kita nak nak yang ketiga yang ta ngim pala bano mar pa ka case kadang shi register dengan sampai pat din panggil ayat ka investigation dan ini dia bam tambun supaya ba lalu di sana ni pulit kum ni injang kan nak ai ke jumpa saya ke jekan tapi supaya ba halo kum gini injang yang tambun supaya baik ki kam duduk di sana di pulit pun yakini ke isu gila syam kala communal clash so how will you do this na kiling jongi ka badon incidents ni cases ngin investigate in ya bi ka kum kalu but kini ka communal ta ka na kiling jongi ni ka balangi ba ngin you can prevent kini clashes is not that's why men made ni sai pa ki patrolling ki police jongi men made ki cheka ba kham kanja ni tai ni pa ki kumnin ro ki officer jongi don shakui pat ki banta ya patrolling mobile ni men made ro ni don night hunter officer ban pe ka sukasan jo ka shlang de na kaliang is kasil polisi kat bala ni persyang ban ka target jongi de ka jingsuk pat kata di kathong pa nikong ai jongi ka jingsuk pat kanika drugs man persya ka drugs but give peace and secure to Shillong city